laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. إن شاء الله رأي بيتك الأخ كمسال جزاه الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. أدو بوي أدو كون وقت متوقد أبيون على ريزو يعني في الله بارك الله فيكم. no inshallah haray berbe Allah newnani arastiri wo feƴƴinano e ɓeya haray kadi sukaɓe kalawol kisal noga modi haray no weeli fino mo kala hendora haray yondinora ɗiɗo inchallah wa barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Summa salatu wassalam على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد
ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء، أيها المشايخ الأئمة، الدعاة، الحفاظ، الحضور الكريم، أوجه إليكم أطيب التحيات وأزكاها، تحية إسلامية أخوية ودية خالصة مباركة وطيبة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بتوجيه أجزل شكرنا إلى الإخوان الذين سبقوني في الميكروفون، بداية من الأخ الابن الشيخ كيروس أكبر لقراءته هذه المجودة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم هذه النعمة على هذا الولد، وأن يثبت حفظه، وأن يجعله من المطبقين بأوامر كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن المتمسكين بسنة النبوية الشريفة. ثم الأخ شيخنا الفاضل الحافظ الداعي إلى الله سبحانه وتعالى شيخ رمضان سعد لهذه الكلمات التي ألقاها أمام حضراتنا الشريفة. إذا يتعالى سبحانه وتعالى وتقول أن ولي آدم نيمين وين دينو نيما دي موت أرسكو أيام ونقول دي جلبة نيما قلت مونو دي مكانكو الله سبحانه وتعالى ومجر توجيان المكو يهون دي دولي موتي لنجي دي جولة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومجمد كسي وني مودن لنراك سبيومين ونندل ومبتل على إن شاء الرحمن نونا نمي تدون المونغل ولو ولو ممي واواتا عنده دي كاتو دي مودو نمي تاودتي موم e oɗo nokku tedduɗo yeeso ɗe ɗo geeje tedduɗe ɗe allahu ɗanɗo subhanahu wa ta'ala noɗɗiniri peewal e kulol allah. tawa kadi ko ɗummidiri en sabu muɗum, tawa ko yewtugol fii ko allahu ɗanɗo subhanahu wa ta'ala tagiri en sabu mum honɗulle ko kaalo diinal islam. aray ɓe weltanoɓe musidɓe men adiɓe ɗan e micro o fuɗɗori suka men adiɗo janngude ɗeɗo ayde Qur'an ha hewti oɗo musidɗo men kowo tedduɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴori andinagol deftere Allah nde ɗiggina jangi mayre anda kadi ko nde firi e ko nde firti immo kadi furkanoten ɗon deftere Allah e kaɗo diine Allah fi Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴiri min andindire Cheikh Ramadan Sall ari ko suka fay ko ɓurini seeɗa no wonɗo mo yirde ɗo. E si tawno nano kanko Cheikh Ramadan Sall wiwno wondema ɓe rewi e nakkerere amen windi woltano ɗum ɗo ko waɗi noon mustawa makko niveau makko e jande nden e wakkilare makko nden e tinnare makko nden joni yawti wiwgol wondema e komin bimana o ƴetti alluwal e jumba men. ko waɗi noon
kanko bi o fuɗɗino ƴettude alluwal e junngo amen mo janngude ha minen mbi on say ko min oustage ay ngala janngude ɗon gara on faami Qur'an on mi taƴƴini on faami Qur'an on no laaɓi no hentike bi o fuɗɗi janngude e junngo amen mo janngude bi o fuɗɗi janngude e junngo amen min ala janngude minen ɓe woni ɗo oustage lanni fuɗɗi ala taha joni noon ko non mi maana min andirnomo mo jeyano e sukaɓe ɓurɓe kelɗude telema sengo ka jogagol hakkille wowgol kabdugol ko janggata kon heña e jogagol needi mum ndin e yankinare mum nden kañum e wakkilare nden kadi par ce que sukaɓe adiɓe hum jagol Qur'an fewno on sey ɗon tawno ka markas goɗo ma ari ko bapaɗo terre rouge ari on sey waɗa ka juulirde o jeeya adiɓe mum jagol Qur'anare nden ɗiɗɗinande julna tarawi yo e qiyamul leyl on ara o montani o jeeya ley joni noon alhamdulillahi rabbil alamin mbi Allah subhanahu wa ta'ala hoɗɗiri o ari Guinée Bissau joguɗum mo ɓe jokkani en ɗon on fi ñinnugol deftere Allah ne e sunna nelaɗon e nder Guinée Bissau no mawni ko nde wotere mi juuriɓe ɗon kono ko ɓe yimno ɗon kon komi tawno ɗon kon tawi no wallimi ɓerde niveau catégorie ji ko dartete Qur'an on kon fof e nder Saudi o suka mo yoɗon ɗo représenté Guinée Bissau plusieurs fois dartugol deftere Allah ne Saudi ko mo yoɗon ɗo donc haray ko ɓay o wi'i wondema o rewi e lagrere amen ko ɗum suusini mi wolugol amma Moustapha o ko min no mi woltano ɗum par ce que Moustapha ji mi yiida yaada hannde kadi minen ɓe luttiri e inde nden kamɓe ɓe wakkili keɓe janggi ɓe ɗori lewni alhamdoulillahi rabbil alamin ɓe weltano musidɓe men ɓe Allah subahana taala holɗiri waɗi sappo senagol maɓɓe e nokku on e musidɓe men jaɓɓiɓe ɓe kadi teltini fi seena maɓɓe on ha tawi ɓe waɗata programme ɗi jannugol sonnaɓe ma waɗugol activité ji goo ga haray ɓen ɗo fof maɓɓe ɓe weltanama ɓe duwanama inchallah haɗa yewtere hannde inde yiilo faade e piiji ɓurɗi mawnude ɗi l'islamu ariri fii mum ɗi sabu mum ɗi c'est-à-dire no wawi wiyede les objectifs majeurs l'idéal n'est-ce pas de la législation islamique, de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les objectifs majeurs? Quel est l'idéal, les vertus à cause desquelles Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette religion de l'islam? Quel est le sens réel, n'est-ce pas, de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ko waɗi noon hannde e nder aduna on o wayli o nangi nanganɗe go'o o fewtiri fewtundeji go'o e tawde kadi ko ɓuri heewde ɗin nangandeji ɗi ɗen fewtirɗe o suti adna on kon ko préoccupé adna on fewndo ɗo ɓuri mawde kon ko wiyete ko l'islam hannde par ce que eɗen haani anndude ko honɗum fewndi e nder aduna o ko honno fewndorɗen ka diina mo ka diina men nela saslama ɓe maaki jeeyaka e amen on mo tawata ala ande ala maafa ala miijo fi diina kan e yurɓe ono jeeyaka e amen si woni ñallal gootal bet e nder gurdam maɗa a jooɗaki miijitoɗa wiiɗa taw ko honno ka diina Allah fewndori taw ko honno julɓe ɓen fewndori haray a jeeyaka e mofte maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗo sallah sallam donc ko haani wonde première préoccupation neɗɗo wiɗeteɗo julɗo a ala a duwaka heɓude hay e hunde ko haani mawnude ka wonkima
ko hani mawnude ka ɓernde maɗa ka gurdam ma ha hewti fi ka dina Allah ka est ce que dina kanno e jam est ce que dina kanno e jam est ce que julɓe ɓe giɓe e jam ɗum ɗon ko ɗum haala wadde hakkille ma hunde arande nde ɓurde mawde ɓen taw sabu sellugol hadis nana sallam maako maɓɓe maaki jeyaka e maɓɓe on mo tawata himɓe muɗum mama muɗum ala e fi dina kan kañum e julɓe ɓen joni noon hande son taskike aduna on ko fewndi e makko kon ene o fewndori noon on taway ko wiyete l'islam gonɗo woni ala iri fi l'islam o no ala iri ko ɗum yowa dow fi ɗum wona wolede ko ɗum mabiri aduna o si wayi noon haray no waɗɗi e minen julɓe ɓen yewtugol fi kaɗo dina ko honɗum woni ka ko honɗum ka faala ko honɗum ka ari ɓen ko ɗum waɗi si docteur Kadi Ramadan mo waɗi yewtere nde o wi l'islam au delà de précisé l'islam au delà de précisé ko mawɗu mappunoɗo aduna o e tam makko fewno on se fewno ko yewti andi c'est l'un des plus grands penseurs de l'islam dans notre temps l'islam contemporain donc kono c'est aussi un prédicateur incompris pour certains parce que no woodi yimɓe ɓuy so tawi ɓe moƴƴinanima no ɓe faalira noon tigi tigi haray ɓe jaɓama ka nder dina ɓe ndaare taka ka so ɓe beese ɓe moƴƴini so ɓe no way anda nder ɓe ndaare kadi ɓe beese ɓe moƴƴini ɓe yaltina nder to joni noon ko mo kala e dawru muɗum e télé ma sengo da wonde ko jokkiri ɗum e wallitagol dina kan ko ɗum wanno sim nanno cheikh ujo ko invitado a shariat wal hayat honno wiyete kaɗuma chaine Al Jazeera o wii wondema noneji julɓe ɓen fof kala no ɓe sifori si tawi ɗum finde nden ino natodiri e finde aqidatu ahlu sunna wal jamaa o ɓeni yoɓe jaɓe nder ko o wi haaji welaafi ko heddi kon Allah seeɗo e yeeso on mo honno o yewti wi o ɗo e Salahuddin Ayyubi so darti Salahuddin Ayyubi tarika makko on no janggirini ko hombo woni mo tigi tigi on taway nafiyara e mo naati kadi naate ɗon ha ko falam ɗaɓɓito e daaɓe o wi kono ko Allah o wi ko kan e on aqida makko eno wayi noon Allah subhanahu wa taala waɗi sabu woni ɓantal islam fewndo on sey juulirde julɓe ɓen haram goo e haramji ɗin tati jattaɗi julɓe ɓen ko yaata duuɓi temeɗɗe jeenayi alyahude e annasara no jatti haram Kudus ari ha kurwawal ngal ko catholique ɓe watta ko le père et le fils et le saint esprit moolanal ngal yowaka hoore suudu Allah ñande ko bimbi mum gotum on suka ari on sey Salahuddin Ayyubi ko suka o dari o formi gunno e hoore anni e laaɓuɗo postay ɗum no metti mo hawranama o inni mayi en fof men maawi hen kono yitten ngal ɗon ɗon l'islam on hetta suudu mum e hoore ihlas anni e laaɓuɗo post ɓe yeyi ɓe reggiri kala keferaɓe ko won ɗon ɓe waɗi ɗon fof ɓe délivre suudu ɗum on ɗon cheikhujo nde ñande ka shariatu wal hayat o wii mo kala e nder dina kan ga hay so tawi tigi no woni ɗon jilluɗi seeɗa so tawi no ka nder guru won ahlu sunna wal jamaa haray yon tigi torane duwa o jokka mo kala mo mari dawru mum mo rolu mum o nder ɗon joni noon ko murandu fewntani alamul islami on hande julɓe ɓen hiɓe haani feññinde toujours ko honɗum wiyete l'islam e honɗum l'islam faama honɗum l'islam on arani ko telen masifaɗen bangi yiɗɗe yen ɓeydondir ɗo ko barkiɗi o ko barkiɗi e tawde diina l'islam kan ko diina kafaka kanmo koɓe men kohoɓe tedduɓe ɗe woni e mum ga ɓe tawta no gasa wode e koɓe ɓeyditima hara question ji landoyde ko ɓurta yaññude ko tumbodiran en saabu mum ko en toro Allah subhanahu wa taala yo Allah asiko en ko yewten e muɗum ta ko wondi e ƴiyal ta ko saabu makko kanko Allah subhanahu wa taala waɗi ko yewtirɗen kadi eɗen toromo kanko Allah subhanahu wa taala onon ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe nokku kala ka ɓangorɗon ɓaddi woɗɗiti yo Allah subhanahu wa taala tawno on e jiyaɓe makko ɓe o suuɓi kanko Allah subhanahu wa taala
o manti ɓe kadi o waɗani ɓe kadi taskiya yani o laɓɓini ɓe e o laɓɓini ɓe kadi bi mana e ko ɓe heɓi ko wiyete taskiya hunde mettude heɓude e telemma sengo Allah subhanahu wa ta'ala hunde ɗe wela heɓde yani ɗe ɗewe ɗe wonde rewde ide rewde kono amma jaɓama ɗum ɗo on hino mettani e fi no mettani gandude woodi no yoga e jiyaɓe Allah ɓe Allah subhanahu wa ta'ala seeditani e gurdam muɗum wondema ko ɓe jokki ko o ko ni ko ɗum ɗo tigi Allah faala no ɓe woni naɓirde ni ko ni tigi Allah subhanahu wa ta'ala yiɗiri wondema kadi e hoore ɗum kadi ko fi makko kadi ɓe woni waɗirde nayingo woodi heɓuɓe ɗum tawi no wuuli ayde ɗe tilli sifi ɓe wiñini ko jokku ɗon kon ko ni tigi woni wiyete taskiya ko sabu ɗum waɗi eɗen ka finde men nden no wi yen teddi duwanoɗen musidɓe men julɓe aditiɓen e nde ɗo hunde fuɗɗori fewndo nela sala sallam haysi ko neɗɗo meɗen feƴ mo andidiroɗen mo jokkuɗen ɗo feƴƴinɗo hande haray en naadimo e ɓeya ɓawoɓe hanaɓe duwanede ɓen e bi mana jogane jikkuji moƴƴi bi mana jikke moƴƴuɗe e telemma sengo maɓɓe eɗen jeyaka e finde men nden aqida men on yennugol feƴƴuɓe men ɓen ma ɗum huɗugolɓe ma sinoɓe e tawa ɗum ka aqida to hadi sunna wal jamaa dennanagal feƴƴuɓe ɓen fof ko yen ƴettanɓe gotel e position ji ɗiɗi feƴƴuɓe ɓen fof koye ƴettanɓe gotel e position ji ɗiɗi ƴetten position ɓurɗo moƴƴude o ma ɗum ƴetten position hikkiɗo ɗon on moƴƴo o haɗa yahanade goɗɗo o sabu si raati ɗin ɗon ɗiɗi haɗay ko probléme jogi ha feƴƴuɓe ɓen fof puɗɗori nelaɗo sallah sallam e sahabaɓe mum ɓen fof position ɓurɗo moƴƴude mo yiɗi ahlu sunna wal jamaa ƴettanta feƴƴuɓe men ɓaawo e julɓe men ko position mo qur'ana o wi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الآية Allah daali ɓen artuɓe ɓaawo ɓeeɗo ɓe wiya jooma amen yaafano men bakkatuuji amen ɗi yaafanoɗa bakkatuuji kadi ɓen aditiiɓe men ɓen siɓɓe amen nene gooɗoɓe amen aditiiɓe men e nde ɗo hunde adiiɓe men gonɗinde adiiɓe men feewude adiiɓe men sintirde men yaafo ɓen ɗon kadi hara a waɗali ka ɓerde amen konnaago e ngaygo wonande yimɓe gonɗinɓe ɓen oɗo position ko waɗi noon l'islamu on kañum no tabintinnani wonɗo wo wonɗo ɗaɓɓanede yaafuyetede ma sengo ka Allah subhanahu wa ta'ala ko o timmini dewal o ko o timmini moƴƴugol o ko sifa fewɗo o si o waalike fure l'islamu on no ɗaɓɓitanan wiigol Allah accamo har ha hande noon o yeddali Allah subhanahu wa ta'ala ha hande o mankinali dewal Allah subhanahu wa ta'ala l'islam on no ɗaɓɓino par ce que julde nde nelaɗo sallah sallam juuluno sahabaɓe feƴƴimɓe ɓen ko ndin julde tigi tigi woni ko nelaɗo sallah sallam juula kan kadi ɓay o belnama ko janggana ɓeya kon ko ɗum o janggana kanko kadi wiugol Allah yo o jiyaɗo ma waaliɗo ɗo ko jiyaɗo mani si tawi nelaɗo sallah sallam jangganama ɗum ɗon ko pellet kanko qur'ana tabintinnanimo tabitugol e ko o yamira e mum kon ha gasi wondema mission makko on timmuno ala ko o mankinno wondema kala kadi ko luttannomo e faljere oy e goopiɗi o wanno wondema Allah onon ɗo yafanino mo ha laaɓi poos si o ƴettita o maydani e bakkatu ɓurkum fattude o maydani e ronkugol timmingol ko handa o seeditana himo wuuri taw hajju sakkitiɗo moɓe hajjuno on kamɓe nela sa sallam sahabaɓe guluje jeenayo hari no dari yeeso maɓɓe nden ñam tawi hiɓe felliti wondema ndeya hitande tawtoytaka ɓe heɓitata ka jama muuɓi wa ɓen ɗon hande kadi ko ndeññande ɓe ndaari ɓe landi si tawi timmirnoɓe sabu hiɓe andi
heɓe mari daroyagol yeeso Allah subhanahu wa ta'ala landite fi ɓen ɗon wala nas'alanna alladina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin min landoy to ɓe yimɓe ɓe annaba ɓe nelano e mumɓe min landitoyta kadi ɓen nelanoɓe e ɓen ɗon ɓen kadi yani annaba ɓe landitete mofte ɗen kadi landitete ɓayi programme dalgal ngal position ɓurɗo hulɓinade fi dalgal ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti ko wondema wono ayde ɗen ardiri noon ka suratu Zumar ɗuɗamde programme fi dalgal ka taguɗo yewti ka situation hulɓini ha hewti ɗen ayde aɓe ɗon ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini den ayde non den haka lanno don kadi filmu dalgal ngal wada landi filmu lani rido fermama bande non dara no be cinema bawo do ko rido wada nyabbu do wada nyab ferma ni bita rido dalgal ngal ko don ferma landi ko programme ni ko lani Allah subhanahu wa ta'ala wi do waji abin nabiyina washuhada wa qudiya bainahum bil haqq ban an piji fo banni kam gobe wi tuma hunde hulbini ka alquran ha fi mudum hawni ko heewi kon ko nde ardata nde arday e lawol ko wiyete mabniyun ala majhul c'est-à-dire hulbino to ha tawa fayi ɗon tigi tawa situation mon ka wonɗon no hulbini ha na bon ɗum ɗo mi ala wonde goɗɗo wona nan ɗo ha mi yaa ko wiyete nayi fayi ɗum ko mi renɗo tawa talan ɗo o ɗo ɗaɓɓite nayi fayil ko wona ɗon kenen hawaya ɗum ɗo tawatama ko ɓuri hulɓinade kon fof waɗete mabniyun alal majhul waji a adde haray hulɓinike ha feƴƴiti annaba ɓen adde seede ɓen adde ñaawe hakkude maɓɓe ha laaɓa poos yirtoye kañum kadi groupe bandi fou kañum kadi wasiqa alladina kafaru ila jahannama zumara ɗon kadi yahe ha laaɓa poos wasiqa alladina taqaw rabbahum ila ljannati zumara donc o yi programme ji ɗin fof ko mahani alal majhul ko waɗe ko homɗo ni wadde ko honno waɗirte no hulɓini fof woltako ko homɓe woni wadde ko honno wona waɗirede ɗum ɗon fof watake wolede wiyete ɗum waɗe wasiqa ha gasa honno murandu waɗirte ɗum haray no hulɓini ha feƴƴiti keewa yiltoye noon kañum kadi yeeso toon wa tara al malaikata حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم بل non kadi wa qudiya bainahum bil haqq si tawi ko tawa kon fof ñaawama bonni bonna tawa tawaka wonde on situation no hulɓini ka ɓay malayika ko wiya la yasuna allaha ma amaram wa yafaluna ma yumarun kono ɓen noon tigi ɓay ɓe tawama e programme on ɓe ñaawete kamɓe kadi udiyede baynahum kamɓe kadi ɓay ɓe tawama jon noon ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe si situation ji ɗin no hawni hino hurɓini moƴƴa telemma sengo fi kaaɗo dina l'islam jon noon ko ɗum waɗi si wiwɗen e yimɓe ɓe andanɗa hoorema nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam par ce que Allah subhanahu wa ta'ala o darani en ɗo wondema ɓen ɗon kadi malaika ɓe ñaawe hakkude maɓɓe arche tippinoɗon ha gasi ñawole ne fuɗɗa feñana yimɓe ɓe ɓeyay ko la e bos tagguɗo on e protocole ji makko ɗin fof e ko ardata e kon fof hino arda ñelde dalgal ala ha arche on installe ta fof mo reeni arche Allah mo fimu wonanoɗo wolede hurɓiniɗo on e hino o ari al wondude Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi o ara ɓay Allah dali wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa jooma maɗa ara nawigol o nelay ko kanko tigi arata
ja rabbuka al malak jo maɗa e malaika ɓe gara so tawi hara waw on waɗama atufu gana e ɗum ɗa wona fa'iluji ɗiɗi fof mum ko ma fof ma ɗum wawa wona wawol haalu joma ma ɗara hawra malaika sappinike taw hiɓe sappini ɓe mana hattirde sappina ko tagu ɗo ngala joni noon si o ari noon o ñaawi ha lanni gasi naatoɓe yiite naati yiite naatoɓe aljanna naati aljanna wo fewdo ɗon noon tigi tigi on sayno wa taral malaikata yiya noon malaikaɓe ɓe duhulil alif wallam fi kalimatil malaika ko kala ko wiyete malaika ɗum fof ko Allah tagi ko tawano nden ñande kon fof ko ɓen fof wiya na woɓɓe e maɓɓe yiya noon ɓeeɗo fof ko taral malaikata wo haafina min hawlil arsh tawa hiɓe wango sera arshi o yusabbihuna bihamdi rabbihim tawa hiɓe wiya subhanallah alhamdulillah subhanallahi senade wonanima yo jooma hari a haalni men ɗum ɗo a wiwno men ɗum waɗay kono hani meɗen jiɓino ko honno ko taguɗa ko fuu moɓirta ɗum e tande wotere ñaawa hakkude maɓɓe ha gasa nunɗa e ñaawore nden tawa hay goto toñaka jamfaka hay e gotum tawa gonga on tabiti yaltiri no wi'irnoɗa noon tigi 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 laatike e hoore tan mo wiwnoɗa o yo jooma emba fima no hawni emba fima no mawni subhanaka yo jooma subhanaka yo jooma yusabbihuna bihamdi rabbi alhamdulillahi rabbil alamina min yettima yo jooma lanɗo nunɗuɗo lanɗo yurmeteɗo lanɗo moƴƴuɗo mo tawnani men e haɓɓaɓe e dasaɓe e jasinaɓe e nanɗaɓe yite yusabbihuna bihamdi rabbihim Allah gaali wa qudiya baynahum ñaawe hakkude maɓɓe kamɓe malaika ɓen kadi bil haqqe e hoore fawna honɗum ñaawete hakkude malaika ko sabu ponson pensantal ngal ngal bonnituno programme je situation ji boyi si tawi dennanal ngal kammude fof muncitama leyɗele fof muncitama pelle irtama kala ko wiyete baharu wattama yiite jinna e malaika programme ji fof sansodiri tappodiri si programme o lannitoyi malaikajo kala hettugol makko ka o darinoɗo e poste makko on ɗum kadi haɗay ko ma ɗum ɗo régulé yani ko ñaawete hakkude malaika ɓen koye malaikajo kada monsieur malaikajo haɗa ko ɗo tigi tigi mi darino ko programme galngal ngal e pour son pensant mum yittunomi ɗo haɗay simi wawa hettude place am o helta on noon kadi ya ɗaɓɓitoya place mum on ka darino ɗon o helta o kala hetta ka wonno ɗon ko ɗuɗi wa kudiya baynomo ko ɗum ñaawete hakkude malaika laabi malaika yetta yalta on say ewne kadi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wiye ɗum joni noon o waɗi si natuɗen e ɗe ayeje ko tabintingol wondema annaba ɓen tigi e nelaɓe ɓen hiɓe mari procès mo ɓe ñawoyte ñande dalka jonnana sallah sallama kanko o eti procès makko o waɗi ga adna ga o seeditana so yeehi o mooɓiɗir dennananga sahaba ɓen fof o wasiɓe ko wasiyoto kon ha gasi o wi ene ɓay mo andi pellet ñande dalngal ɓeɗo moɓoyte o mooɓe o landite fi maɓɓe dalik fa kayfa ida ji'na bi kulli ummatin rasulan wa ji'na bika shahidan wa ji'na bika ala haulai shahidan ko honno gertoyta ñande mofde kala mofde addana annabajo mum on ko seedito an kadi addeɗa yeeso ɓeɗo taɗa seedito e dow seedita gongol koko malaika annabajo on seeditoto e dow mofde ɗen kon e ko mofde ɗen kadi seeditoto kadi e dow annaba ɓen ko ɗum waɗi si seedeji ɗin ɗuuɗi ñande dal ngal wasi qur'ana wi inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ande seeditotoɗi fof paranganni dari Allah yo waddoto nelaɗo makko ganno a yolorɓe ko wat noon ɗo hurɓini tuma yite ɓanna kasoji ɗin fof ɗumanna tawi an ko marɗa ɗum fof yimɓe arɓe ɗon ɓen fof ko marɗa ɗum ko wiyo hi oɗo ko bonɗo hi o wanno ɗum ɗo hi oɗo kelɗa hi si ɗum ɗuɗanima ɗo gara e moƴƴanama ñande noon kala ko seeditoto ko fof immoto seedito ɗum ɗon haray ko hunde hawnide Allah wi o walla e nelaɓe makko ɓen ka adnagas yewtoyi ɗon kadi o walla e ɓe kadi joni noon ko ɗum wasi rasul sallah sallama kanko
o ɗaɓɓitiri seede yagal ngal ka gurdal o wi ene mi yottinno ko mi nela e mon kon mi wanno golle an ɗen no haniri noon sahabaɓe ɓen fof ɓe seediti ɓe wimo ballagta risalata wa addayta al amanata wa nasahta al ummata wa jahadta fi llahi haqqa jihadi. Taw sikko nanay ko garamo ko men no yadum taw sikko dum ko ni tun tippori ko sanga ka sofi dum dabba ko dabba dum ay boli karanno nala do dabbo dum so hewto e laka be wimo hey ko a yottini nelangal a sudani ngal hay hunde si tay laifuji feetu digo wino no wotno ko suudi dingo kanji andi maana ka ko dono hendade ko goddo ko mo nande mu sifati laifuji kanji andi ma si tay kadi wodi be goddum go suudi tino ko bay won doy ga goddo wali hoy dum andi tippi e makko yaga satan ben no gadi kambe andi wa ben no gadi kambe andi ko dum do woni kono amma kan qur'ana tabitinani rasul wanda makko tippino e makko ko mo suuda wa ma huwa ala al-ghaibi bidin wa nanu mo suuda wa hayno ghaib on ko hayno be wi ballaghta risalata wa addayta al-amanata ko wasi mi wi dum no wodi wobbe go jettobe o ya aya ya ayyuhan nabiy balligh ma ursila ilayka fa in lam tafal fa ma ballaghta risalata be naati be geri ko be faala non bay be hottirana ko ando wodi yibbe be data si hakkata e majjere si nangi goddo ko fewnata ko Allah addi ko fewnata ko kanko dum ko fewnita andi alquran karim ali ko fewna yibbe be ko udal lil muttaqin kambe ko dembe dara be fewni don andi benno ngare ko diala na benno ko be Allah faami ba daji ta ay jeden no sala pusani firi de non be nata philosophie di mabbe be gara ko be bala jon non dom be wi a yottini nelangal holare nden a tottine de timmi wa addayta al amanata wa nasahta al ummata ala bani muftade ngajam faaki de ya muhammad wajahatta billahi haqqa jihadihi ahadinu din alla kan yidira no haniri non tigi tigi a wopitali ay ser nela do weltori dum don be weltori dum no sabbe faala dum hebe anduno wandema Allah lando no jenti himo nande kono be tayo be waduni be fewtira doga ka patron mo woni don ay ko doga Allah woni dum nandaki problème parce que do wodi kadi wobbe ko ta na yo himo na yo mo mari jumbo na yo himo ya na yo mo tipo benno kadi groupe mum kambe an ko do Qur'an yedi ke wonde ba ko doga o woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala ayatu man fi samai o wondo ka kam ardi non ka sura tabar ni ko tafsir sala ko sadi landaki philosophie yayi hunde wala ko idu na base bi sa try ada bitay goga ko kuli ko benno wi ko wangani o fewtiri doga o wi allahumma ashhad Allah wonu seede dum do ko tawne ma wadi fita men daro ya lakara be filta dum do kedo zika ko mero wi yela no allahumma ashhad parce que lakara no way so boy de ben na kanko jambi men o wi allahumma ashhad la tat Allah wonu seede joni non si tawi o do kanko rasul sallallahu alaihi wa sallam tawi e hoore ko timmini ko seedi tana timmingol kon fof tawi nyande o wali no fure ko o wi'a ani ko fi duwana gol yimbe men febbe be aditi be evita hudu golbe e memmingol pankare sengo mabbe wiiden na jikku men non na jikku agida do ahli sunna wal jamaa tawi rasul sallallahu alaihi wa sallam to tawa hino ko dum do o jangana ka wali do fure Allah o ko maccudo mani o biddo maccudo ma biddo kordo ma eno men akirimo men jonnitima Allah men tori kama si tawi himo woduno ko wadi ko moddi beydammo jottini
si tawi no woduno ko o bonni yawtan mo yaafano mo ko ɗum wolete ko ɗum woni duwa o ɗi baɗum ɓe e siiha ɗo siihaji ɗi no ɗuuɗi kono siihaji arɗi ɗin fof haray waaliɓe ɗon ɓen no torana yaafuye sa ƴetti allahumma ighfir li jamii mawta almuslimin alladina shahidu laka bilwahdaniya wa li rasulika birrisala wa matu ala dhalik allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi mudkhalahum wasilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min ad-dhunub wal khataya jaka ɓe ɗaɓɓanede yaafuye probléme bakka siko ɗum ɗon kadi janngano fof mum o torana ko ɗum wasi qur'ana wi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ɗo ko torana goɗɓe yaafuye kamɓe adiɓe ko ɗo position ɓuri moƴƴude si tawi oɗo welanima faadere ma ɓerde nden e bankare probléme ji maɗa a añaniɓe torana goɗɓe aw haray ar opposition ka sortu bagala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun enele ɓen ɗo galle ko mofte ɓe feƴƴiɓe yeeɗiɗum dennanangal golleji moƴƴi ko ɓe golluno kon fof joddi mum ndin kamɓe jeeyi dennanangal golleji bonɗi ko ɓe bonnuno kon fof joddi mum ko kamɓe jeeyi o landitatake ko ɓe bonni koɗo position hikkiti ɗon kono watta yawtu ɗiɗo ɗiɗi daroɗa e wigol ɓe ƴawriɗo ɓe tipporiɗo ɓe waɗi ɗum ɗo ɓe wattitiri ni ñalla huɗugol ɓe acca ɗon iblisa e bandije feeñude nder aduna lottaɗo siba seeɗnaɓe bagre no wawɗano ɓe wayi huɗata bimbeji kede jemma ñalorma hay ka jurdema so daali vidéo go mo mi yi ka Facebook ka ɗuma façon woɓɓe go no juula tawa hay ka julde tigi ɓe accaɗi huɗugol ɓen andi ɗum ko albala uji hulɓiniɗi joni noon ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe haray kaɗo diina l'islam idéoji majji idéya diina l'islam kan hande e ko diina l'islam on jokka kon e ko wona wowlede e telen masengo kaɗo diina no waɗɗi en enen julɓe ɓen andugol ko honto wiyete kaɗo diina l'islam feññinanen ɓe anda ɓe kañum kadi ko honto wiyete kaɗo diina l'islam ko ɗum ka baala par ce que si wayi ni hawnaki ka woɓɓe goo e me'en sikkata wondema ɗum ɗo na ko hana jokkede ɗum ɗo koko hana yiltitede ɓawa muɗum ɓe terto ta ɓe tertike ko gaste ɗaɓɓede kon ko woni ƴiyal ko woni nendi kon e fi gonta neɗɗanke o adna makkon e laakara makko diina l'islam kan taw ko diina ka ɓiɓɓe adama ɓen taga e mum kan taw c'est à dire adama yankoɓe ɓen fuu kala ko wiyete kon espèce humaine ko allahu lamɗon tagi kon fuu taw nde tawno ko kanko woni bajjo seniɗo kanko tu woni gorɗuɗo kanko tu woni tedduɗo kanko allah subhanahu wa taala kanko ɗum ko lutti kon fof ko lowɗum ko lutti kon fof ko hatton jinɗum allah daali subhanahu huwal ganiyu senade wonanimo kanko allah subhanahu wa taala ko kanko woni galo o si woni ko kanko woni galo o ande haray hande kadi lutta hay e hunde si wana hatton jinɗum ko waɗi noon kala ko wonamo kon fof yonani ko taga kon fof albalaw e lo'ere e jasere e faiblesse ha hewti waɗagol maaya kala mo annduɗa o waɗoto o maayay andu haray mo wondi e koyere e jasere e faiblesse e goƴu e taƴureedu e nambara ɓurɗo mawde ko ɗaɓɓa nambara kon fof si ɗami ɗo ndi maayay mo wondi e ko yoni mo ala ko ɓeyɗon yeeso ɗon kano wodi tan albala ɓuuri waɗagol maaya no wodi ɓuuri ɗum waɗagol maaya tawa kala ko yangiɗa ko ɗaɓɓuɗa hange building ji ma otoje ma e compte bancaire ji ma fof par ce que ko nawnani no débrouille o seeɗa atum ɓe ka oto wat ma hiɗa waɗe ka jet privé wat ma ɗa taɗa nawni kono karmo koye si a fatike
hara ya dondiri e jet privé ya dondiri e hotel 5 étoiles a dondiri e bengoli ma ni a dondiri e compte bancaire ma hara fi ma dani ke lani a sortama e ko jeyda ko fu don non si ko président de la république bi attaque do joni président Amérique on awa en plein mandat joni bay haray o maayi haray ko mandat on continue fi o maayi parce que ko président Amérique sa maayi asiri e lam ko do si constitution mabbe wadi vice président to président mon takki ke on non paquet donc parce que be bonni be andi maayete be andi kadi maayinde no way amte tout moment ko do si constitution mabbe wadi vice président ko do si hewti situation jigo président no vice président jawata ya jom goto wata al hali dum man dono be te wote no ko constitution mabbe joni no haysi ko dum don dum Allah burdi e ko lutti ko watay ko kanko mayata ko lutti ko ko maya ko tay ko lutti ko fu maye kanko mayata haysi ko dum don dum burdi ko lutti ko wali so wi subhanahu huwa al-ghani kanko dum ko lutti ko ko hatonji kala mo yibuda no hatonji si ko mardo gandal nantirdo inde e lollugol e gandal mudum no gasaray mo hatton jinde be ngun dokkiidi ma dum bibbe ma mo hatton jinde buuti ma mo hatton jinde ko siko mardo den jawle no gasa mo hatton jinde e gandal no wodi do yimbe be tata no okka jawle ko alaka hatti da be dala ko wiete yitere bi sa be hebata mo aduna ani no wodi piji do wodo be do piji be faale dafta de ay jalla de Quran hiloya yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u ad-dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima yani ko buri lollo de dare si ka ayam an suwa mi wala nunge bana jandi minni kala aya Quran ko hay kalimaji ni no di place o no ko ma kalimaji aya o kita ko aya ko ay kalimaji din di place no sa ti ay ko ko adi wona ko paske ko buri welde fi kon dago no ngadi won yani ko buri lollu de ko fo andi ko fo te to men jibina na bo diwo te min jibina wona la sappo ti we bo gorko to ato ya habu liman yasau inata donc si iwi don kadi hare kadi ko hikki don kadi ko kurata no gasa mettude fi seeda hebugol tawa hewa ko worbe be wa yahabu liman yasau az-zukur ko dum dolle kadi buri welde fi nebay ha si wiye awade siwtana ka aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha on fami malum jillingirana be jonno ko telema sengo ka hebugol hunde ne woni biji ni boyirani fi boyi amma non ko buri sattude mettude ko tata ko ino no way mettude hebude fewno no tawa no c'est impossible si on développe ko to wata wonde o hebali bi do yawti do wana do e bay e programme ya di be no sakki do non no wa yaj'alu man yasha'u aqima mo wada ka mo o fana wada ta ko wede yitere bi patara no wodi milliardaire rewbe kala ko kaste rewete tani ko naka bi be sakki to ko wiete insémination on nabi do ko parce que an on sperme di mali di wawa ta hebde bi do ala to sperme di be mo jogi da kanka di bi do sabaka do haga jonno si be jetto yino o viti e debbo go mo tawata kanko o viti makko di no way conceptude progéniture haga sa be jetto yi e gorko go kadi be hawtidiri on don ino andi on bi do hebo don no labani on posna bi do monno to mola ki wade testade en dab on dépensi ko yata $100,000 fi yo wi hido mendi biddo ko no biddo na to mo on ko do si Allah subhanahu wa ta'ala ali e netto kala piiji di tawata ko kanko tun di hertori goddo go wawata hebde di si wana kanko ko laati gol ko wi ko wajalu may yasawa aqima
tawno probléme aade en e ɗimpiiji alano ɓe wiyayno ɓe heeɓi ɓiɗɗo kono aade en ma o garma ko en e aade en mitti bi Allah fuɗɗi tagude hay mayɓe ɓe sakko wona a ko luttuɓe joni ɓay haray probléme ala ɗo andotako ko hay mayɓe ɓe bi Allah fuɗɗi tagude fof si moɓindirama mo kala aade en mum on ko ɓeere jonnon ɓe o fanni ɓiɗɗo ɓen ɓe wawi ƴettude ɓiɓɓe woɓɓe goo ɓe awa e maɓɓe ha gasa ɓe yaltinaɓe ɓe inna ko ɓiɓɓe maɓɓe kono kamɓe Allah ɓe famodiri ko yiko wayede alma yasawa iman mum wande marsi e hoore maɓɓe par ce que ɓe andina ɓiɗɗo maɓɓe jonnon ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko o tagi kon fof ko o tagiri ko fi yo rewmo fof kadi hino rewde mo kadi no makkin innanimo kadi ko kanko tu woni le seul maître ko ɗo so wi ala lahu lhalqu wal amru in kana lahu lhalqu falahu l amru seyna Abdoulaye ibn Abbas o wi e aya on so dari aya on o wi wawɗo wadde ɗiɗo piiji fof ha yaltoya laato huwa almustahaqu an yu'bad o hana rewe jonnon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ala lahu lhalqu wal amr si tawi in kana lahu lhalqu falahu l amr si tawi ko kanko tun tagi ko kanko tun arsikata kanko tun addi ndiyam kanko tun ne'i kanko tun waɗi ɗiɗo piiji fof ɗi 9 e 10 haray ko kanko kadi woni ko rottani fiyake on ko kanko fewjata e hoore ko tagi kon kan haray mo wawi contrôle de ko tagi kon haray mo hani kadi ka o contrôle ka o tagi kon sina hara ko yo tooñe so yi Allah subhanahu wa ta'ala no wi'a himo tooñede wallela nde ɓe tooñudela wallela ɓe tooñudela mawɗo wi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ta sirga Allah de sabu sirku ko tooñe molanade ko piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala hertori ɗi o jeeyi sa memi ɗon ara a toñimo ko kanko jeeyi rewede ko kanko jeeyi dewal ngal goɗɗum ko jeeya ko wiyete dewal ko kala noon ko ɗum teddi ko ɗum jangi ko ɗum wiya waliw ɗi waliw ko ɗum yiyata ha ka muutoyi feƴƴali wonde maccuɗo feƴƴali wonde jiyangel ha no ngel rewde patron on ko goto ko wiyeteɗo Allah ko ɗum no waɗi kala ko wonamo kon fof ko o tagiri ɗum ko fiyo rewmo ko noon moƴƴinira kadi no jaɗi kadi Allah dali afa hayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fi samawati wal ard tawan wa karhan wa kullu lahu qanitun Allah dali ene e haka koko wona diina Allah kon woni ko ɓe ɗaɓɓata goɗɗum go ko ɓe rewa kamɓe si ɓe wakkili ke ɗum a gasi yoɓe yaw awa ɗo kanko on ɗo ko woni ka kammuli ko jeɗɗe ko woni ka leyɗele jeɗɗin kon fof hino netanimo no jaɓanimo no yankinanimo ko jaɓiri e hoore neware e ko jaɓiri e hoore forcede o wi ɗum ɗo fof no yankinanimo no wallinanimo dande no jaɓanimo oɗo neige ngol jangol e jogagol maggol doole hingol arde sanga ko patron o wi ngol ardon ngol hoota sanga ko patron o wi ngol hoto ndiɗo nguledi wakkatali ngeɗo nangue e mouvement mum e des plans d'identité fof e kala ko woni tummude kon fof e nduɗo hendu fof no accepté ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ino jokkima yaati telema 5 kode ɗen e planète ji e piiji ɗi Allah tagi ɗi fof o wi o waɗi ɗum fof e ligne ko dari parti go e nder suratu yasin la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun ça c'est purement géographique kala no jokki orbite muɗum no yaade e leere wi'ane nden ka montor o wowi wiide ɗon 12 heures tas ko ndaara ɗo montor ɗi kelɗuɗi ɗin fof waɗay keng 12 heures to Allah wi woni 12 heures nangue wi woni 12 heures lewru wi 12 heures environnement on fof wi 12 heures hay goto fu sertata par ce que kum kala hikon jokki ciifu mum ka programme ko Allah subhanahu wa ta'ala wi o wi wana nangue ngen suusi feƴƴitagol lewru ɗum wana lewru ɗum suusi hewtitagol nangue ngen ko lewru ɗum hawji e vitesse mum o suusata feƴƴitade
ko nange ngen hawji e vitesse mum wo susta accude distance waɗa ɗon e programme mo Allah waɗi o wi fi wonɗum wona ɗum ɗon tum ko kala planète je luttuɗe ɗen fof wa kullum fi falaki yasfaw kala jokki jifu mum no yaade no Allah wiri noon jon noon ko tourni planète tere nde heeƴi tourni nange heeƴi yeddali woni ko Allah wi ɗon an kadi yo ɗum tourne heeƴa sina jaɗal bala o parɗa ɗo fof no heƴtuma ko ɗum wasi qur'ana wi wondema si tawi ko goɗɗum ngo ɓe ɗaɓɓata si wona ko o wi yo jokke kon awa haray ɓe fayi sabu ɗo ko netanimo jebbinanimo kon no ɓuuri ɓe ɗurde no ɓuuri ɓe dollude no ɓuuri ɓe pijiɗi jeela e sappo jon noon ko ɗum waɗi si kanko Allah subhanahu wa taala o hertori dewal ngal ɓay ko kanko jeyta ko lutti kon fof hino accepte no rewde Allah subhanahu wa taala no jaɓi dewal jon noon an kadi koye nder ɗum ɗon jeeyaɗa Allah subhanahu wa ta'ala précise fi programme an kan o wima ko fitratallahi allati fatara an-nasa alayha yani ko diina Allah ka Allah lanɗon taki yimɓe ɓen e dow muɗum ko moƴƴiniraɗa ko fi jebbilagol ko fi netagol sa nganniki a nganni tun a ngaɗa a waɗiraka fi ya ngaɗu bannoɗa dande waɗa ni ɗe waɗa ni kolli ɗi waɗa ni ɗa ɗatina ha ɗaati kam noon sa ngannoto ɗuman noon ndaare juulugol mouvement ji wonɗe e juulugol ɗi ndanon tawon tere ɗen fof gollay tere ɗen fof gollay ga nene juɗɗen andi ko moƴƴiniraɗa ko pi par ce que so darde no nganni ngas tawa a wawata wadde ni a wawata wadde konno sujjiraynoɗa konno sujjoraynoɗa ɓantoɗa joɗɗa konno tawi o sappotoɗa hara kolli ɗi fof si sappoto ko nde wotere ñaar nde wotere bani kono sappoto no ɗum mo newni ɗiɗo fof ya naɓu ndu faɗaɗa naɓude o sabu koye ɗum tafaɗa ko moƴƴiniraɗa ko fi dewal ɗum wasi yoga e firoɓe qur'an ɓe wi o aya arɗo ka suratul jinni ɗa wa anna al masajida lillahi wala tad'u ma allahi ahada ɓe wi wondema hino sella juulirde ɗen kono mana ɓurɗo wonde gonga yaaduɗo e aya on tigi tigi ko juulirde ɗen tigi kono harana ɗeɗa wa anna al masajida no juulirde ɗen lillahi ko Allah jeyɗe fala tad'u wata ɗe rew wata juulirde ɗe rew si tawi le ko juulirde ɗe wiyata rew ɗeɗo en tawataɗe salligoɗe juulamaɗe ɗuman ma allahi wondude Allah ahadan hay e goto ɓe wi wondema ko tere neɗɗo on tere makko ɗe juulirta ɗe hunduko woolay ko teral goo gite ɗe ndaaray ko teral goo noppi ɗi jantuɗo imam on ko teral goo ɓerde nden hulay Allah subhanahu wa taala yankino miijito fi darngal ko teral goo walla sinam walla salati fi salatil khashi'un yankinare nden ko ɓerde ɗe yankinoto juɗɗen sujjay koppi ɗin piiji ɗin fof ko ɗen tere juulirɗe ɗon wondema ko Allah wonan ɗon jeyɗe wata ɗen noddude goɗɗo ko harana Allah mbaɗa tado o wani donc neɗɗo ɓiɗɗo adama on ko tafaɗo e fii dewal joni noon piiji hay ko composé mo kon ko woni mo kon tigi hino jaɓi si tawi o yedday ko seeɗani e makko yeddata 90% e makko no jaɓi par ce que piiji ɗi tawata hiɗi e maaɗi ko composement kon organe ji maaɗi hiɗi waɗa e règle mo andanɗa hoorema hiɗi respecte règle o no respecte no yaade par exemple si wiyama appareil circulatoire e appareil respiratoire ko woni e maɗa on han kañum appareil digestif ko woni e maɗa on kañum no jaɓi no Allah wiri noon no ƴiƴanɗa wira yo ɗan tournir noon kañƴam dergade e Allah mi sani mi juulata appareil circulatoire ma no wiide Allah no waɗimi ɗo bi o tagumami no joppini ɗo min o wiri noon programme ƴiƴanɗa no dogirta noon e programme fofa no wonno yarata noon e ɗin piiji ɗon fof e ñamete on e programme maɗa on fof e maɗa kañum no jaɓi ko Allah wi ko kala piwum ko memmini e ma o wiye bon amenen ga programme fi nafakaji ɗin ko ari ga kono Allah wirno noon gasi halay noon min falama yaltude goɗɗum signal e ma ɗaɓɓitaki tan ka won go woni o haray programme ji ɗi no waɗira ga noon fi ɗanagol ngol haray minen ga min haddi min fotti joni ko ɗanagol
force a situation ha mi gayno ɗum ɗo ɗum soɗɗoɗa ha tawa tan Allah ƴewatane hakkilo ɗan ko piiji woni e maɗa woni ko notodiri jaɓi ko Allah wi gonta e maɗa an e donc joni noon musidɓe julɓe tedduɓe ko ka ɗo wiyete diina Allah kan joni noon ɓiɓɓe adama ɓe ka ɗo diina ko Allah subahana taala tafi aawi e meɗen koka waɗira e me'en ko fi honɗum ko fi yo e wawu wurude e hoore ndiɗo leydi tawa hiɗen teddi wuuren e gurdan newiɗan ko ɗum woni ko Allah addirani en ka ɗo diina enen ɓiɓɓe adama ɓe dennanagal nemaji ɗi Allah foti o okka yen ɗin fof imo okki kono amma no wuurugol e hoore leydi nin ɗo tawa ɗen ɓuttini en tufindirta e warindirta en lorrindirta ɗum ɗo wawi marsude o si tawi ko Allah jaɓi kon addama jokkama koɗo wasi qur'ana wallahu yad'u ila dari salam Allah hino nodda faade e galle kisal oɗo l'islam no nodda e faade e ɓuttu faade ko wiyete paix faade ko wiyete deƴen hadafu l'islam ɓurɗo mawnude o si tawi taguɗo on andama wooti innama o waɗama goto o rewama haray hande kadi kono wuurinen ka hoore leydi ɗo o hara hiɗen ɓuttini hara hiɗen jetti amma ko ñameten kon e ko yareten kon ko ƴetti ɗum en charge ko yonata ndaare ko combien de litre ndiyam yarete e nder Bruxelles tum so landi ke statistique ɓe ɓeɗo no wawi tappude bayande ñande nde yaltina ɗum heña ordinateur o voilà heña noon fof mu yalta ɓeɗo tinte je ɗum ndiyam consommete e nder Bruxelles ɗum ɗo fof andirto usine hay goto ala Amérique usine hay goto ala e nder addal law fo wawa moƴƴinde ko wiyete molécule d'eau ndiyam ɗan kon ko wiyete kon H2O la vie ko wiyete ɓurɗan ala ɓortoɓe ɓe développé ka technologie maɓɓe kono ɓe wawali moƴƴinde e molécule d'eau ko wiyete ndiyam kon il faut pas produire ko Allahu nan ɗon woni ko tagi ndiyam kanko woni artude ɗan e ɗuɗude ko ɗan wona yarede kon fof si Allahu nan ɗo on ɓeeɗiniɗan si o naɓiɗan wallahi ɓe wawata moƴƴinde litre goto ndiyam e litre de l'eau technologie addal law usine ji ɗin fof ɓe haqqille maɓɓe ɗen fof ɓe wata moƴƴinde litre goto ndiyam ko wiyete ndiyam ko ɗan noon ndiyam qur'ana yi wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayy mi waɗile sabuɗan ɗo ndiyam ko woni ko wurnata kala hunde kulla shay ko ɗo wasi qur'ana wi afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzamtumuhu min al musni am nahnu al munzilun seke so dari on sura ɗon sot waqiya ɗin question ji ɗi Allah landi ɗon ko question ji ɗi adnanɗa hoore ma ko kanji woni base ko wiyete gurdal on e teddungal e ɓuttu e développement e nder adna o e tawde kadi ko kanko ɗum hertori hay goto wata moƴƴinde si wona kanko fara'aytumu nara allati turun a antum Allah subhanahu wa ta'ala dani a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un on parle pas du développement sans l'énergie e kala facteur ko wiyete yiite kon fof ko ɗum waɗi nde tawno gurnan ala e ɓaawo ko wiyete yiite kon kadi ko wawi ko wiyete énergie ko o addi noneji ɗuuɗuɗi ko wiyete yiite kon no heɓora tawi yiite ngen no heɓo hay ken nder ndiyam de barrage hydroélectrique yiite ngen hendu no adda o e ɗuma o éolien ɗi firifiriji ɗi yoto tawa yiite ngen uranium no adda bitan no adda par ce que uranium mo français ɓe woni exploitude on e nder Niger déchet uranium on c'est à dire si ɓe ƴetti ko ɓe faala kon ko haaji maɓɓe woni e mum kon ko haykoyte kon ko ɗum woni huɓɓinde courant feccere France joni noon ko ɗum ɗon fof ko ensemble kala ko wiyete yiite kon fof par ce que sa nani a yari siru ko yiite ko usine sa dogge auto wat ko usine sa ƴawi avion wat ko usine sa ƴakki biskire ko usine sa hippike kufune ko usine sa ƴetti comprimére ko usine ko yiite ko ɗum waɗi piiji ɗi fof no waɗa yiide hay ɗi déchet ji ko hay koyete kon fof ko o ñooɗe no wawi wonde yiide hay antigi ko a énergie par
parce que menen ko men jangay no électricité ko menen be fukkorno be jonna no men kaydo be na wadu ni ha men mem yetta voilà donc di piiji facture ki ɓurɗi wonde important ɗi tagu ɗon addani yimɓe ɓen ko ɓe wata wondude Allah daali inna ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin ko wiyete yiite ko min waɗi ɗum waajitor ɗum kono noon yi'en ngeeɗo yiite dagaji magge huule ngeya wiyaage hino wuli ɓuri ngeeɗo ko ɗum wiyete tadhkiratan amma ɗo wa mata'an lil muqwin ko duntitor ɗum wonande wowɓe anduɓe fi mum ɓen taƴini enen woɓɓe goo yiite ko ɓe andi kon fof ko leɗɗe yorɓe huɓɓama ɓe anda yiite no heɓo e ndiyam ɓe anda yiite no heɓo e uranium ɓe anda ko yiite gollirete ɓe anda ko yiite moƴƴini otowal ko yiite moƴƴini avion ko ɗum so wi o mata an anduɓe fi mum ɓen kañum andoya no gerta ko wiyete enen e joni noon dendanagal ɗin piiji ɗon ɗi fof majji allahu nan ɗon mo ƴettani en charge fiyo adna on newo kono amma wuurugol ngol tawa no ɓuttini ko ma allahu nan ɗon mo ande ko ma jaɓe wonugol julɓe ɗo si Roger Garaudy o wi on ne peut pas être humain sans le divin e wata wonde yimɓe ɓe Allah faalaɓe tigi tigi si tawi en haɓidi e Allah en jokkali diina kan so en acciti diina kan e wonali julɓe wonen gayuji waroɓe moƴƴinoɓe bombuje wara boboɓe wara paykoy tawa ala yurmede ko ɗum wonto e tegi إن الذين يدخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام النار مثوى لهم jabu be ko Allah wi ko be wona yimbe sali be ko Allah wi ko wona wa mummulteji wa baaɗi hande so yi o adna mo yoto ngaluji ɗi Allah waɗani oɗo adna ɗi kañum e ko technologie on avance kon usine ji ɗi moƴƴina harano ko julɓe wi'aynoɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah wonno fewjude e ɗum wonno sendude neɗɗo kala wonɗo ka hoore leydi ɗo heɓayno villa makko o heɓa moyen voiture je ɗiɗi sorti d'usine o heɓa ko ñaama ha o ma yaraw son jaaki kono ɓay wona yimɓe fewuɓe anduɓe Allah woni ko jogii économie o woni fewjude e nder aduna on ɗum constaté ko pays ji jeeɗu e nder aduna o guerre wonde muɗum bombe jetano saaƴinede économie aduna Allah fof no jonna yimɓe fuufala fuuɓe ɓe tata kala ko ɓe heeɓi ko oya cheikh docteur Oumar Abdourahmane wiwno kon firgol oya aya wala tuttu amwalakum as-sufaha ƴettu jawle mon ne jonnon puyɓe ɗaytuɓe ɓe ɗen jawle ɗe Allah subahana wa taala waɗi on daraniɓe fi mum halfinaɓe ma darorɓe par ce que si tawi économie yani haare no wasi ko yimɓe ɓen daari kafaji ƴetta soppaka koppi ɓe uggini ɓe suƴƴiti nder wotere par ce que si tawi mbuuɗi ala ande gurdam ala mbuuɗi ala ñamata a ñawdota a ɓornota ko laaɓuɗi a janggata si mbuuɗi ala kono wasi l'islam waɗi tugalal ko e tugale ɗen jowi l'islam waɗi fi mbuuɗi zakka ɗagol ɓe l'islam waɗa ko a julɗo laawi mbuuɗi si mbuuɗi ala ara a maayi a ñamata après ma hunde ma so haray affaire ma hunde masata si tawi simple si o ballon waɗanama ɗo transfert makko 75 millions d'euros 250 oya David Beckham ko yayno o club mo yawno Amérique ko 250 millions de dollars jonnon sifa groupe sifa ɓen jawle milliard ji adna Allah fof no jonna yimɓe ɓe tata ndara eɓe hakke poɗa hakke makko ɗoni fuufala fof tawa andata siko gorko ni siko debbo tawa jonnon ko honno hunjotoɓe Qur'an jokkuɓe fi diina ko honno nawnuɓe weelaɓe hanaɓe wallitede ko honɗum ɓe heɓata si tawi piiji ɗin fof jonnama sifa ɓeeɗo première fois argol Amérique en 2008 komi tawno ko ɓurno mawnude ko média ji ɗin fof woni wolde ko neɗɗo marɗo jawdi maayi tawi o windi wondema kala ko acci kon fof ko bareeru nduronata ɗum bareeru yaltine no peeñe no loote no farjene million ji dollars no waɗi nawnuɓe waali ala ko ñawton
donc ko ɗum waɗi ko ɗum wasi l'islam yeeti e wondema ko enen yaltinana yimɓe ɓen ko enen yaltinana yimɓe ɓen ko jogoɓe holla ɓe ko nafata kon fewna ɓe fi yo gurdandam marsu kono nande famade a yaw kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ono woni mofte ɓurɗe moƴƴude ko yaltinana yimɓe hay woɓɓe gone kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas yaltinade yimɓe ɓen na yaltinade yimɓe yaltinanaɓe yimɓe ɓen hanka jogoɓe holla ɓe ka yahe holla ɓe ko honno sendirte ko honno wondirte ko honno mo kala hettirta haqqe muɗum hara goto toñaka ndaare ɗi gayi arani wona seydna Omar ibn Khattab en tant que président de la République chef de l'État ko honno jogorno mofte nelaɗo ɗe ko honno sendirno o nunɗi ko honno mo kala heɓirno haqqe mum sino wiyeɗo portoɓe yoɓay boobo ko seydna Omar adi yoɓde boobo seydna Omar adi yoɓde boobo seydna Omar adi loti sude seydna Omar adi waɗude gouverneur aji waɗa quartier ji waɗa commune ji administration ko kanko adi administre nden état julɓe ɓen ay kono wi sustaki wiyede état goto état julɓe ɓen fiye woni jam on ɓaami seydna Omar ibn Khattab kanko adi organise ɗum ha gasi mo kala hetti haqqe mum ñande goo sahabaɓe ngari ɓe tawi mo jooɗi e hayde mo fesude ɓe yuɓal kolijan o wi on anda o wi ko dongal an ngal teddi miijitike mi tawi responsabilité an gonno mawni o wi si dammol seeɗi géré kore ko misan woni on addani ko min landitoyte ɓingol dammol ñande dal président de la république julɓe no wullude fi si dammol seeɗi géré kore kon ɗo waɗata population mum kon ɗo waɗata population mum e hino kaƴi tafanoɗi ɗi ɗe Allah wino ukhrijat linnas yaltinoɓe yimɓe ɓe feewi nangini yimɓe ɓe fof soobe fof ɓuttini fof welni nunɗal waɗi tanti gurdamɗal welni président de la république mo neɗɗo ari tawi ɗum ka bureau mum ha gasi ɓe yewti seeɗa o ɗannini lampu gon o huɓɓini lampu go ɓay ɓe yalti o wi monsieur le président ko on ɗum ɗannini lampu huɓɓini lampu o wi miɗo anduno ado mi laamade nam mari weltiɓɓe siɓɓe enɗan an haaju maɓɓe no yana yan o wi jonno si mi ari ka bureau an ɗo si tawi arɗo ɗo on ko ardi ko fi golle administration komi laamani sabbun kon hino oɗo lampu ko état woni mo carburude so tawi ko siɗɗo an simplement mbaɗinjo an ari hino oɗo lampu ko jiifaango ko oɗo détournata million ji pays leydi fof jama o weele soñjo voilà l'idéal de l'islam fewndo Oumar ibn Abdul Aziz al khalifatul khamisatu khalifa ɓe buy no hakkude makko e ɓeya lottuɓe kono jikku makko ko andi toon l'islam on kono ɓawoɓe ɓurɓe ɓattade la ɗon ɓe nanda ɓe wata adna e ko noon moƴƴugol ngol ɓurdini khalifa ɓe feƴƴuɓe ɓe fof ɓe tawi ko on ɗon ɓe wata hiɓɓidirde e nayaɓo on e ɓeeɗa Aboubacre Omar Ousmane Ali ɓe waɗi Oumar ibn Abdul Aziz jowaɓo maɓɓe si waway wonde hakke ma ko jogino jikku moƴƴo e fewno makko o tabintinni nunɗal e peewal e kulol Allah ha addallan fof weldi pays on fof weldi ɗe accidirani tawi goto lorrata goɗɗo ha mummunteji ɗin jokkiti yimɓe ɓe tawi ñaariru e baleeru fottay kum kala wiya kuma good morning ɓe yaa tawi ñaari e dowru fottay kala kuma wiya good morning yaha fof woni e jam ɓay premier ko andini wondema goɗɗo waɗi ka saare ko goɗɗo yawno ka burule e golle o yi o yi toon ko honno wiyete honno kullino ñaama kullum o ñe ɗum ɗo wowa hari acci hari hay kulle ɗen ko jiggole yurmodira ɗum e hakkude majje o ni c'est sûr goɗɗo waɗi ka saare o arto e tawi président mo faati jawle yimɓe ɓen hetti ha jaw itta zakka lima zakka ma hatini jonna goɗɗo ina ala ko mi waɗa mbuuɗi mi ala ko mi waɗa mbuuɗi Oumar ibn Abdul Aziz waɗanilan logement sociaux yoɓanilan ɓiɓɓe am ɓen ka baytul mal ko ɓe janngirta kon yoɓanilan courant e ndiyam
holtinilan ñawdilan ko ɗum watta buuɗi ma jindita e sakka ma haron ka tawaɗamo jonna kanko ɓen sabu peewal e nunɗal ko ɓen wolli o yiɗo fewno Omar ibn al-Khattab gouverneur makko go wiyeteɗo Omayr Seydina Omar ibn al-Khattab commission kippuɓe fi jawle ɗen économie et finance o ha gasi ɓe darti banque centrale julɓe ɓe baytul mali o ɓe tawi ko excédent ko wiyete excédent ko tuma gonnoɓe fof yoɓa dépense état o fof iwi mbuɗɗi noon ɓeydo ɗon tawi ɗi ɗuuɗi ha hibbiti ha feƴƴiti donc andi ko fewno on sayi Abou Zarr al-Ghifari eggi saare o wi jawle ɗuuɗi weɗi ha o wuri taw memu ko jeeya o eggi fe o yawe ɓuurore sinke o mbaɗi iɗon andi Abou Zarr al-Ghifari ñande o feƴƴinno ka fulawa mum ton ko ɓeygu makko immini ɓiɓɓe makko ɓe yar daro ka laawol si ɓe yi ay feƴƴo o ndaara ko juula ɓe maɓɓe surraɓe ɓayɓe ari ɓe darike ɗon sahabaɓe bo no yawno ka woɗɗi no artude ɓe ɗiɗo ɓe tawi paykoye koye ɗon paykoye koye hiwri ɓe ha gasi ɓe inni ko baaben am feƴƴini koye on ar men heɓali koye fulaso men hoɗi ko minen tun hoɗi ɗon yon ar juulanon men baaben am men duwano noon ɓe ɓeydi ko homboni baaben ma o wi ko Abou Zarr al-Ghifari goɗɗo e maɓɓe tawi no tawano ñande nelaɗo makko no goɗɗum fi makko tawi nelaɗo makko no Abou Zarr al-Ghifari o jibinta ko weddiɗo o feƴƴinone kadi ko weddiɗo wi nelaɗo goo ndi ɓe yeyi ɓe juulemo ɓe arti joni noon fewno on sayi o mayi gouverneur makko ɓayi Oumar ibn al-Khattab tawi banque o ñibbiti ha gasi o in kon ɗum wattende e jawle conseiller ɓe makko ɓe senditani yimɓe ɓen o yamiri kala gouverneur a makko yo waɗu liste yimɓe haton jimɓe ɓen haton jimɓe e jawle ɗen o ardora liste o ɗawkora ɓe Umayr ari o jonni Oumar ibn al-Khattab liste o ha gasi o ndaari o tawi dow ko windi ko Umayr gouverneur makko on sa ini Umayr Seydina Omar wulli wo gouverneur jo an tigi tigi hande ta ko tampuɗo o wi mi nunɗi mi feewi ko Allah ko honɗum mi heeɓi Umayr wi wallahi Oumar salerji amen ɗi no yaade kono a yamirno men minen ɓe lamminɗaɓe yomi yurminɓe men laamiɓe jaka mi okkitirino ha mi tampi gouverneur o wi jaka okkitirino ha tampi Seydina Omar darani mo 100 kilo ɗiɗi kanŋe waɗi ka babu makko wi yo hoto o yaademo o aroyi ha o hewti ɓeygu makko haynimo tawi madame le gouverneur bi monsieur le gouverneur jombi ɗum ha ande yidani mo sifa ngal dongal o wi moƴƴa kon ɗum ni o inni kaka amirol moƴƴinano mi a wayno lan na ɗum mi landima ko honɗum tawi wonanimo probléme o inni ko amir on jonnimi o inni honɗum ɓe udditi tawi ko kanŋe ɓeygu makko rondidi juɗɗam fesi wi Umayr a nadanayi en aduna kame en hiɗen buttini ari ko sifa ɗin kay jogino aduna o ko ɗin noon wiyete ukhrijat linnas bani joni noon enen duwanoɓe jogade enen ɗumanno ko enen jogaka dande ko wayditede tournere ɗum ɓurana yi la yarkubuna fi mu'minin illa wala ley ɓe regila en ha regilo sen nanggani donc ko ɗum ɗo woni l'islam on ko ɗum ɗo l'islam on faala l'islam on ko faala koyo wonde teddodire Allah rewe mo kala teddina o yaha hay goto ngasali o yaha lortali mo tampinani mi sakkitora issa goto par ce que tango no nangue moƴƴa anda ko no salba e vallire murani mum bono pression mon no ɗuuɗi donc e hollugol wondema l'islam ko yiɗani yimɓe ɓen ko ɓuttu e teddungal oɗo ɓuttu e ngal ɗo teddungal woni ko l'islam on fanana ɓiɓɓe adama ɓen yoɓe wuuro tawa koɓe tedduɓe yoɓe wuuro tawa reedu maɓɓe taƴa yoɓe wuurota ɓe jattatake ɓe tampintake mo kala teddina oya e nder leydi ndi julɓe laami ko hay heferaɓe wonɓe ɗon ɓey hino hana teddinede ɓe moƴƴi e mum hana ɓe toñaka ɓe jamfaka ɓe jattaka nafeɓe noon hakkude julɓe ɓen kamɓe ti hattinangol e wondema l'islam o yiɗa yo julɗo lordu julɗo ma julɗo tampi julɗo mbiɗo sakkitorde issa feƴƴuɗo hakkude Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e sahabaji no wi Abdullah ibn Ummi Maktum non non sakkitorde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e nder dawa maɓɓe o ɓe wiisi yimɓe ɓe andanɗa hoorema ta ɓen ɗon si jaɓi l'islam o ɓuray si yankoɓe fo makka ko jokkay par ce que kamɓe ɓuuri jogade doole
kamɓe ɓuri jogade teddugal tawi woɓɓe maɓɓe ko ɓe heferaɓe ɓe formuno waɗi rival maɓɓe fewno ɓe nela ɓe moƴƴini ɗon goɗɗo ko darɗo ɓenna ko oɗo duwa ƴettude minen ko ɓawa oɗo men woni vive kaali a ba kaalijo tawi no wiye Walid ibn al-Mughira par ce que ɗon andi ko ɗum wanno si ɓe wi ma yaya o ari wa qalu lawla nuzila hada al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatin azim ladallahum yaqsimuna rahmata rabbi e ko anno nde ɗo Qur'an ale jippine e dow gorko goto e tedduɗo immorde ɗe cayɗo ɗiɗo ala rajulin min al-qaryatayn azim yani gorko goto nawi wonɓe ɗiɗo e ɗe cayɗi mana sikka gorko no ɗa gorko naɗo bana yani ko gorko goto tedduɗo ala rajulin min al-qaryatayn azim azimu on ko rajul on ƴettata na qaryatayn on tano ko qaryatayn on ko ala rajulin min al-qaryatayn azimatayn ala rajulin min al-qaryatayn azim no wawi so wiyama ala rajulin azimin min al-qaryatayn yo manama yaltu tawi ko Walid ibn al-Mughira jonnon nelaɗo noddi ɓe e groupe maɓɓe e basen ji maɓɓe e katkatije maɓɓe ɓe négocie ha ɓe jaɓi argol par ce que ɓe wi minen ko hatta men mbattoma gokkoyno toon ɓe yiɗa joddugo e makkoy hara men jaasi nelaɗo wi gasi mi organise ay ha nde ɗon ara ɓe ngala ɓe haltiji rendez-vous on ɓen aroy tawi ɓe jooɗi ɓe fuɗɗike yewde nenaɗo felliti ɓe jaɓa joni bunɗo e tuggordu mum iwoy ka iwire nanka tippa ari ƴawe hoore maɓɓe ɓe ya Muhammad allimni bima allamaka Allah hey ka ya Muhammad jannan ko Allah jannuma ko tawi affaire on fof boni nela sallama ɗum fuɗi e maɓɓe ɓe ñirtini yeeso ko sanji ha gasi Allah ron accande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo teddude Allah tagi kon fi on ɗum ko o waɗi on bunɗo ɗon Allah felimo abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma abasa o ñirɓinike o ɓawlini yeeso kon wa tawalla o hucci il s'est détourné il s'est renfrogné lorsque l'aveugle est venu à lui maw men ɓen wigol ga ɗelɗingol nela sallam l'islam ko gandal na wigol ko fina tawa ɓe tawi ɓe wakkilaki nelaɗo pelle abasa nelaɗo si wa tawalla nelaɗo mo sani ɗon ɓe nammo ɓe ñirɓini ko ɗum aya o feli ɓe kat na ɗum ɗum kadi ɓe fela wiyama limato hattu ma ahallallahu lak jon noon nelaɗo ñirɓini ha gasi Allah feli nelaɗo sallallahu alih w sallam fi jon noon daren ko tireten leçon e ko waɗɗon kon fiw ɗum Allah felani nelaɗo sa sallama daren ko nelaɗo waɗi kon sino tuusi bunɗo on o yiyata aya o wiya nelaɗo yennimo aya o wiya nelaɗo tappimo ɓe sanso yeeso ɓe hucci andi bone mo ɓe waɗi bunɗo on memani bunɗo on bunɗo no andi sa ñirɓinike sa moose sa est ce que bunɗo no andi si goɗɗo ñirɓinike masi moosi masi hucci on naanima e fof so anda ko waɗi kon ko hunde Allah fedini nelaɗo nde memaɗi oya nde tuusanimo kono hakke ma ko tawi Allah o nanɗo mo yiɗa yo julɗo lorru goɗɗo yo julɗo tampi goɗɗo o feli nelaɗo on ɗum jonno yeeteɗan noon joni mo fewtuɗa direct yennuɗa ma mo fewtuɗa direct jattuɗa ma mo fewtuɗa direct warɗa haray ko honno an gerdeteɗa bunɗo ñirɓinanama hujjama ɗum wonani nelaɗo ñawore ha ɓawti ɗum hande kadi kala ka ɓe yimo koɓe ɓorni o ko jalsa on teddi o ɓe innayi arga o ara ɓe joɗɗinamo takko maɓɓe ɓenna ko o Allah felirinmi sabu mum kankadi won ɗon célèbre sabu ɗum ɗon donc haray ko raɓɓiɗi kon l'islam on no tindini en gandal e yettingol peewal e yettingol kulol Allah e yankinare e nafugol julɓe ɓe e rentagol lowru gonɓe ko ɗum wiyete kaɗo diina few jooha e hoore aduna on holla yimɓe ɓe ligne ñande ka nanguiti ligne o wo aduna Allah fof ɓuttay sifano ɓuttirno noon e tango fewdo ɓe jogino aduna Allah fof wooli fi maɓɓe hay heferaɓe philosophe ɓe portoɓe wi'i wondema ko rasul sallam wanno ko telemma 5 ɓuttu e nder aduna Allah on ha gasi goɗɗo goto no wiye e honno wiyete Lamartine
oui, si la grandeur d'un homme se mesure par ce qu'il a pu faire pour l'islam, oui, je me demanderai qui sera comparable au prophète des musulmans, des arabes. Si tu as un biu ko kari ko moko ba ko sagata ko dum bi mana ko dum andirte ko sabu ko nati adna Allah ko o yimi do humba ko mbo e bindirte annabajo arabu ben tay ko Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ki Allah galte dum ngal yalla dum ni to en amma ko lutti ko fo kala ponson pensan ko nan don no wole ko wi'e l'islam o hekki dum no wayi ponson pensan ko na wole l'islam tunine dum manne wata jutto hay goto hulu dum yo tabbito ko woni mum ko dum woni kange ko dum woni iyal mo jokkade dina o naata yiite wuurdo ɗo wono wuuride o may ko naata aljanna ko ɗum woni neɗɗo sawaba e di hulugol ɗo naata e préparare naata e yiite ko ɗum wiyete perdi ko ɗon hatti tigi jo jottoɗen dina men kan anden koye hoore gonga wonɗen ko lutti kon fof wallahi gaynanta l'islam hay hunde hay fus mba'ana mum no waɗi koɓe woni ko wonɓe woni jokkude l'islam ɓe bonna inde l'islam ko honno ɗum wayi no wawi wa ngenangue ngey yo ɗon gueɗe andi énergie nangue o yi hakkude men e magge kan ɗo distance on ko 150 millions kilomètres pellete ngeno woni ka ñande ɗum gi ad kanke tigi tigi walla yimɓe jowo ara daro wiya no wuttude ga yo gueɗano yo nangue ɗano ene wawi ɗo usine ka piiji fof moƴƴino par exemple wona otoje ka geyyide huɓɓa to yimɓe joosi ari ɗo wi no wuttude geyyide ɗano nawa ko sawa kala ɗum donc wa kadalika ko non wayi yuriduna li yutfi'u nura allahi bi afwahihim ɓe wawata kala gojo go wi Allah jaruɓe ko par ce que yiite ke Allah subhanahu wa ta'ala huɓɓi si tawi nge waɗgol no wawi nge ɗanninde an ko ɗum ɗanninta l'islam o ɗanota ko heddi kon kala prophétique ɗi woni mum ko kamɓe mum andi ton kono fandide ha hewtaniɓe ton torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓuttinan adna o yaada jonti l'islam o teddugal mungal allahumma rabbi salli ala muhammad wa alihi wa sallam.